Lympung Inter-School Badminton Championship Ahajar Kaba Khatpra lasdang minin kesngi kata ha kapra terik u yayong Ahajar hakiang nangba Indo Stadium ha dong mi sngi. Kani gajengele kai kabane South Sngi lenter kalumlang ya kumbashi spa sa pulangut kinongele kai na ki khatlai tili school hado shi spa khasan tili ki jingele kai kin salong na kabenta ki bahpo karta ka bakhatlai khatsan bakhat news nam na kabenta ki ba para marway bat ki ba mar arngut ha ka ba on sapan pawi ki sap ki phong jingele kai jong ki kinthai bat shinrang ru kumju ya kani gajing ilakai lapli perdana President Jong Kasinjuk West Jantia District Badminton Association WJDBA uba di perbat uba lakuntu ya kinong shimenta banpen pa ya kemensi milakai ka babha ha ka singi pli perda ya kani ka Lympung lawan banyak shimenta na baro khatlai ki school ki balai lumlang ha ka madan ilakai badminton layas nok tilang ru da ki record ki bakongsan Jong Kasinjuk WJDBA kintobi General Secretary I Rimilan Pasa ba I tournament secretary I Teddy Lalu uba Ambrose Gatpo uba de u Shongkono jong ka tournament committee ula penyat ya kani sngi pli perda. I wish all the participants the very best. So I hereby declare that the 18th Inter-School Badminton Tournament conducted by Western District Badminton Association is hereby open. President of the declared the 18th Inter-School